Dikirimin bowl. Tapi enak, bodo amat. Dikirimin bowl sama si Shirley. Lihat deh. I know it's called Chinara. Chicken carbonara. Yeah, it's so good. Sumpah enak banget. Apalagi pakai ininya nih. Nggak sabar nih ntar ada di GoFood. Sekarang masih currently kalian cuma bisa pesen kayak PO gitu. Thank you. Ya lu berdoa kan di kanan. Boleh nih Kak undang ke wedding after party. Oh iya. Jadi tangan kanan lebih religius ya. Oh iya. Kakak cukup Kak, cukup sate aja yang diaduk, hati aku. Ya lucu banget, gue beli ini gelas. Sebenarnya bisa buat kopi, bisa buat susu. Jadinya kayak kalau di minuman-minuman panas tuh kita nggak kepanasan tangannya. Harus pakai susu ya biar kelihatan ininya. So cute. Gemas. Kelihatan. So cute. Ini linknya gue share di sini ya.